Ngiyakubingelela ke kuphi na kuphi lapho ukhona upholela phuba lekulalela imessage yeRhapsody yemaqiniso lokungumlayeto waNkulunkulu lobhalwe ke nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ke umfundisi njengoba nje kungilesibili tilishumi enyangeni yeNgongoni yeminyakeni wa 2024 uthi ke impilo ngelibito lakhe. Sisho njalo ke sihloko salamuhla, impilo ngelibito lakhe. Kanti ke uvula umlayeto wakhe encwadzini yaJohana 20 verse 30 kuya ku31. Uthi ke Jesu wenda tibonakaliso letinyendi embi kwebafunzi bakhe letingakabhalwa kule ncwadzi. Leti ke tibhalwe ukuthi nite ukholwa ukuthi Jesu ungiKristu imvodzana yaNkulunkulu nekuthi ngekukholwa kwenu nibe nekuphila ngelibito lakhe. Amen. Umfundisi ke uthi uma Jesu amemedela ukuthi ungiKristu, emaJuda amsola ngekuthi uyahlambalata ngobe bebaconza leligama lelithi Kristu ukuthi lalisho ukuthini. Kristu ke usho ukuthi imvodzana yaNkulunkulu. Futhi leyo ngcoco isho uNkulunkulu enyameni yemumvu. Khumbula ke ukuthi kuJohana 10 verse 33 emaJuda ambuda ungiKristu yini? Jesu wathi yebo. Bese bayamemeda uyahlambalata. Wena ungathi kanzi ungumumvu njengawe ubese udenda uNkulunkulu. Lihumusho ke leTLB lelo. Bebayiconza ke lencazelo yaJesu athi ungiKristu futhi bamphikisa ngemandla ngekwendekele nkulumo lenje. Kodwa abesho kahle ungiKristu imvodzana yaNkulunkulu futhi noma ngibani lokholwa kuye unekuphila. Haleluya. Eminyakeni ke leminyenti leyengcile ngisahambisana ke nelivangeli etindzaweni letehlukene kusho umfundisi. Ngangiyeke ngimemedele kulabamfu ukuthi injongo yefu yekuta kubo kwakukuthi bona bakholwe ukuthi Jesu ungumKristu. Jesu unguKristu imvodzana yaNkulunkulu futhi nekuthi ekukholweni babe nekuphila ngeligama lakhe. Bese ke nginika lithuba kulabasinziswako labanyendi bebakholwa kuye futhi ngesikhathi benta njalo bebaphola kuphila lokuphakathe ngoba uthi tena evini lakhe kuJohana 6 verse 47 ngiqinisile ngithi kini loyo lokholwako unokuphila lokuphakathe. Amen. Kuba seRoma 6 verse 11 Pawula uyasitshela ukuthi siphemvule sithini kuloko. Uthi kanjalo nani kufanele nithathe ngekuthi nifile nehlukana nesono kodwa niphilela uNkulunkulu nikuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Ngakho lo muhla uma ukholwa kuJesu kusho ukuthi ufile esonweni. Amen. Kodwa uyaphila kuNkulunkulu. Thani ngiyaphila kuNkulunkulu. Unekuphila lokuphakathe. Shano emva kwami uthi nginekuphila lokuphakathe. LiBhayibheli ke lithi ngelivangeli waletha kuphila kanye nekungaboli ekukhanyeni. Lapho ke ku2 Timothy 1 verse 10 wendlulile ke ekufeni wangena ekuphileni. Johana 5 verse 24 uthi ngiqinisile ngithi kini lowo lova livi lami akakholwe ngulongiphumile unekuphila lokuphakathe futhi akayi ekwehlululweni kodwa sewuphumile ekufeni wangena ekuphileni. Amen. Kulesikhathi ke samanje sidawusho nawo umthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyabonga kunginika kuphila lokuphakathe. Ngihamba etibusisweni letiphelele kanye nasekwatini lempilo lephakeme legcwele inkhatimulo emandla kanye nelitsamvo. Nginemthelela emhlabeni wami kanye nakulabasefutane nami ngempilo yakho lephakeme. Ngisaphila ngekuncoba ngelilanga ngibonakalisa titselo tekulunga kwakho egameni likaJesu. Amen.
Kanti-ke kuchubeka nalesifumvo ungafunda Johana 6 verse 47 na 1 John 5 verse 11 kuya ku12 na John 20 kuya ku30 kusuka ku30 uye ku31. Siyathemba ukuthi ubusisekile ngesifumvo salomuhla seRhapsody yemaqiniso. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yemaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.